Danas slavimo pobjedu ikona, pobjedu pravoslavlja i mnogo je oni koji su postradali, hiljade i hiljade mučenika koji su postradali za tu istinu u odbrani svetih ikona. A zbog čega je to važno? Zbog toga što je svaki čovjek od nas ovdje koji smo sabrani ikona Božja. Svaki čovjek u sebi nosi Hristov lik u sebi. Ali mi krštenjem zapravo dobijamo i taj pečat dara Duha Svetoga i postajemo članovi jedne svete, saborne i apostolske crkve. Svaki čovjek, draga braći i sestre, bio on najveći grešnik ili najveći pravednik, svaki je pozvan da bude ovdje na ovome svetom ikonostasu. To je dakle taj cilj, to je taj zadatak na koji nas crkva poziva i svaki čovjek je potencijalni svetitelj. Kako kaže ona divna rečenica, svaki grešnik ima svoju budućnost i svaki svetitelj ima svoju prošlost. Dakle, svaki čovjek dok je god živ životom ima mogućnost i da sagriješi, ali ima i mogućnost da se pokaje i da ugodi Bogu. Tako